Maya po oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pagyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung nga balo, kapamilataning garantisado, kompleto ang po balansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap gining Lunes, November 24, 2025. Yaku po Ibeni Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Lalam ning administrasyon ng Mayor Jeld Aquino, pasik ng king siyudad Mabalacat, rem programa at batas para king kapakanan darenganak. Aning report. Pasik na nga ning city government ning Mabalacat rem programa at pulisiya para king kapakanan, proteksyon at panyulong dareng kayanakan, kayagnaning pamamupol dareng miyayaliwang galal iba't king regional at national agencies. Peg maragula, dinetalye na lang Mayor Jeld Aquino rem programang apairal ning kayang administrasyon. Ang makatutok kareng anak, kayagnaning kayang State of the Children Address, aganapan king SMX Clark Convention Center. Ang ating pong tema ay nakafocus sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation, materials, wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ay ipaglaban. Kabilang kareng-atang gapapamagkilala ing 100% rating ning City Council for the Protection of Children o CCPC king LCPC Functionality Assessment ing Peka Matas king Pampanga. Pasado yan naman ing syudad king National Assessment para king SCFLG kabang panenayan ning final results. Pasibayang kinilalang Mabalacat bilang consistent awardee ning Gawad Makabata. Kabilang rengadwang parangal ngayong 2025 para king LCPC category at LCE initiatives. May ibaboy naman ng PopGod Mabalacat bilang top 1 king Region 3 at top 5 national finalist king RMSKPA. Ikwana naman ng City Nutrition Office ing Nutrition Honor Award apeka matas king national recognition king nutrition program implementation. We have instituted the mechanisms na atinta mo king city government, all of this alaman pong malyari. So we have very good leaders po right now in Mabalacat City. Kawani ka rin parangal, pepatupad yan naman ng LG yung lokal na batas at polisiya, bang lalo pang aproteksyonan rin kayanakan. Kabilang keting Executive Order No. 12, Series of 2025, para king reorganization ng CCPC, Child Rights Committees at Interagency Monitoring Task Force, ating City Ordinance No. 57, Series of 2025 o Expanded Comprehensive Welfare Code. Localized niya mo naman ng syudad, rembayong pambansang batas, kalupan na ning OSAIC Act, Parent Effectiveness Service Program Act, Expanded Anti-Trafficking Act, Foundling Recognition Act, Inclusive Education Act, Anti-Child Marriage Law at ALS Act. Makasentro lareti, king pamagpatibe, king proteksyon, laban king pamanabuso, pamagpabaya, diskriminasyon, pamanabuso at aliwapang threat kareng kayanakan. Part of our State of the Children's Address is the issue on mental awareness. Na kung saan dito pumapasok yung mga autism natin. It started with the program na kasama ang PopGod officer natin. Kaya be mo naman kareng tututukan ng syudad ing mental health at holistic development na ring anak, kabilang keti, ring at yung autism spectrum at neurodiverse children. Bang asigurado na ganaganang anak king Mabalacat ating panteng oportunidad para king ligtas at maunlad abukas. For me naman, sabi ko, ang kabataan ngayon ang inaasahan ng bayan. No? Sabi ko, mag-aral kayo ng mabuti, pagigian ninyo, mangarap kayo, mag-set kayo ng goals. Dahil darating ang araw, kako, kapag nag-aral kayo ng maayos, ng mabuti, isa sa inyo ang magiging leader ng siyudad ng Mabalacat at ng buong Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Manyaw siya yung kabalen na Senador Bam Aquino kang dating Congressman Saldi Co na muli keti Pilipinas at ibulgar hanggang balo na dikil king issue ng korupsyon. Kukulay kay Senator Bam Aquino kang dating Representative Saldi Co na mibalik king Pilipinas at
ipaluwal lalamning panunumpa ing kayang aligasyon kaugne da ring sasabyan ng anomalya king flood control projects at 100 billion pesos budget insertions para king 2025. Agpang kangakino maulagang marapi ko king Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure at Senate Blue Ribbon Committee bang malino ng apaluwal ing kayang pasyag. Dikdik ning senador, kailangan lang makibatan, reng hanggang sangkot at akwa ng pasibayo ning gobyerno ing penako apondo. Kaugne na niti, dinikdik ng Aquino ing pamangailangan ning sistematikong reforma bang aywasan na mipasibaywan ing amanuang anomalya. Susulong ning Senator Aquino ing pangapasan ning Senate Bill No. 150 o Kadena Act ang magtakda kareng hanggang ahensya ning gobyerno na mag-upload budget-related documents king digital budget platform bang asigurado ing transparency. Ipasa po natin ang Kadena Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan. Pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Lalam ning panukala reng mag-publish dokumentong anyawara ning batas king kilob ning 7 aldo, mipatawan lang administrative penalty. Lalagyan po natin ng pangil ang Kadena Act. Kung may mga dokumento na hindi po ipapublish ng ahensya sa kanilang website o sa Kadena platform sa loob ng 7 araw, meron pong administrative penalty. At kung pagkatapos ng 30 araw, hindi pa rin naisa sa publiko ang kontrata, bill of materials o kahit anumang minandatong dokumento ng batas, magiging criminal offense po ito. Kabang renge naman mag-upload kay batning 30 aldo o pabulan o ing pa magsumiting maling impormasyon, malyariyang mituring criminal offense. Makukulong ang isang individual na nag-upload ng false or misleading budget-related information at ang probisyon na ito na penalty ay para panigurado na hindi po garbage in, garbage out ang mangyayari sa kadena. Ibig sabihin po, wala pong takas dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kita namang silipan ng genapa na pamitipon daring miyembro ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. King reporting. Nagpahinga muna mula sa pang-araw-araw na balitaan ng mga kasapi ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga sa kanilang General Membership Meeting at Christmas Party noong November 21 sa CDC Training Hall sa Clark. Pinangunahan ng grupo ang masayang pagtitipon na may kasamang kainan, palaro, raffle, kwentuhan at renewal ng oath of office ng mga opisyal. Mula sa pagiging nasa likod ng kamera at mikropono, sila naman ngayon ang naging tampok ng mga larawang puno ng ngiti at pagdiriwang. Tinalakay rin ang mga programa ng organisasyon kabilang ang pagpapatibay ng patas at napapanahong pagbabalita at ang pagpapatuloy ng Campus Journalism Caravan sa iba't ibang paaralan sa Pampanga. Dumalo rin sa okasyon ang ilang kapartner ng CLMA Pampanga gaya ni na CDC President Agnes V.S.T. de Vanadera, Angeles City Mayor John Lazatin, Mabalacat City Mayor Jel Aquino, Santa Rita Mayor Reynan Calo, Arayat Mayor Jeff Flores at iba pang kinatawan ng pamahalaan. Naroon din ang mga kinatawan mula sa opisina ni na Governor Lilia Pineda, mga local information officers at civic leaders. Nagpaabot din ng suporta ang iba't ibang sektor kabilang ang Eco Protect Management Corporation, Beauty Derm, Quest Plus Hotel Clark, Best to Western, Candaba Mayor Rene Maglangke, dating Mexico Mayor Teddy Tumang at mga negosyanteng sina Regis Romero at Rene Romero. Patuloy namang tiniyak ng CLMA Pampanga ang kanilang panata na maghatid ng tapat, patas at makabuluhang balita sa lokal at pambansang antas sa pamamagitan ng print, TV, radio at online platforms. Pinangunahan ng organisasyon ng founding proponent at Chairman Emeritus Cesar Bong Lacson, Regional President Deng Pangilinan, President Mark Allen Sison at iba pang opisyal mula sa iba't ibang media outlets sa Pampanga. Kasama rin ang Board of Directors at aktibong miyembro mula sa print, broadcast at online media. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ning News Force Pampanga.
Babiya ko po yung Maya pa oras kay GNN TV 44 Pampanga. King karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at hanggang ngeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para ka rin kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot ka rin kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake la rin programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kekatana lamang silipan ring mga tibiyas sa dalaga king Coronation Night ning Mutyaning Porac 2025 king istorya ng Patricia Mamao. Mengi babo ing leguan king balena ning Porac kinyang November 22 king makuleng Coronation Night ning Mutyaning Porac 2025 nung nukarin pekilalala ring bayong hanya da ring reyna ang magdala king bandera na ning balen kareng niyayaliwang programa. Penny Munaning, Mayor Jaime Jing Capiling pamamuklat ning Ligligan Leguan. Kabang present yan naman keti, i-President and CEO Agnes VST Devanadera ning Clark Development Corporation. Linutang ing Leguan at kabias na dareng dalagang Porakenya, partikular na king question and answer portion. Mi koronahan bilang grand winner o ing Mutyaning Porac 2025 Cristel Clarice Enriquez, iba't king Barangay Pyo, aminangat king kayang confidence at stage presence. Kabang linutang la naman gelingan at leguan, dina Ashley Kian Enriquez ning Barangay Planas aasong kiting first runner-up. Second runner-up naman ni Juanita Taboris ning Babo Sakan. Third runner-up Christine Allison Lim ning Kalzadang Bayo. At fourth runner-up Cherry Nicole Santos ning Barangay Pulong Santol. Mengi babo king pamagmasusi ning Mutyaning Porac, ing kultura na ning balen at ing talento dareng tao keti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Ing babanten na low pressure area, naging ng netong nga bagyo at palagyuan niyang Berbena. Iberbena, chuya king dayong 330 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte, at tinsika na 45 to 55 kilometers per hour at papunta king direksyon a westward king bilis sa 30 kilometers per hour. Iberbena, magdalayang mauran na panahon king Bicol Region, Visayas at Mindanao. Samantala, mamapekto pa mo rin ing northeast monsoon king danen ning extreme northern Luzon
ating shear line mamapekto yaking Metro Manila at Central Luzon, inya naman malulam at atin kalat-kalat apamanuran. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Kasabi ning makapalay ang bunat marim lang hangin, naman may abe ing pali ning lugod ni nga pong Ginoo. Kapamilataning pamanipa na ketiyato. Ngenipat 31 days na mo, bayo datang Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. Ailben nyo lang yan ng Lunes, rekala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo.